Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavideo amaningi, kodwa amavideo amaningi agcwele la ku-YouTube. So kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavideo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavideo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavideo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngamaphupho abika abantu abadala, okhokho bakho. Uma ngabe umusha sicela usilandele uphinde usubscribe ku-YouTube ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ke kukhona-ke le video noma esesikuphendulile khona laphana ku-YouTube, ngoba siyaphendula bese senza ivideo. Abantu abadala okhokho bakho uma baphupha bavela nje kanje, kuba ukuthi uphupha ibhubesi, inhlwathi, inkomo ebomvu, ukuphupha izinyoka eziningi zembala ehlukahlukene zingakwenzi lutho. Kanti-ke okunye ngicacisile lapha ku-YouTube ngikhuluma nje ngenyoka ukuthi akusona sonke isikhathi la izinyoka ezibika izitha, kuyahlukana. Ungabuza-ke nawe umbuzo kwi-comment, ngizobe sengikwenzele yakho ivideo ngichaze kabanzi lokhu okubuzayo. Ungaphuthuma ku-YouTube ukuze uzoba nolwazi oluphelele ngamaphupho noma ngamaphi. Kanti-ke uyakwazi ukungibhalela ku-inbox, cela inamba ka-WhatsApp ngikunike usibhalele ku-WhatsApp. Nisale kahle.